bushari. Umeze sha? Ute papa? Ndamahoro. Uramahoro? Hanyuma se kuri wagiye kuhera mu gitondo ikije wahoze he? None najya gusura umukobwa w'inshuti yanjye nsanga ngo ntabwo ariyo nyine ubwo igihe yaziye namutegereje. Ngo wamutegereje? Namutegereje nyine igihe yaziye nibwo naje. Ariko se ari urabizi ko wowe na nyirakaje nabyaye muri abakobwa babiri? Ndabizi. Ana ndikubona hari ikintu kandi ndo nicara hano hepfo. Nkimara kubabyara muri abakobwa babiri mama wanyu yitaba Imana. Isarine kuba wagiye kandi ukabona nawe se nawe yagiye ansaba urusanga agiye gusura ntabwo aragaruka. Mwari muzi ko imirimo yo mu rwira ko rwanande. Tuko kanda yaturutse. Urashaka iki hano mwari no shamba? Kandi wowe uturutse yakakanya. Amakuru yawe umaze ute? Meze neza. Wanyemerera Iki kandi? iki mukanya ko yikanga ko wamuze uri hariya uvigeze hano gute? Hano gute se cyangwa? Okay, sasa rero mbona mfasha kana ari hano nyine. Tangiye gukura musana wabaye. Ijambo bitega kubomora ntajoze. Mbona siga nini ibiki? Mbona ni ibiki? Mbona ni ibiki? Utangiye gukuramo. Ariko utangiye gukuramo. Hamonera. Bajya n'umuzima. Jay. Kumira muko. Kumira cyane. Ye. Kumira cyane. Ego. Ayo kumwe nande. None hanyuze umugabo. Mugabo. Yatangiye gukuramo sinzi icyo yaragiye gukora. Ari gukuramo ute? Yatangiye kwikuramo. Gukuramo? Mbati. Ziraturutse he? Aturutse no hirya sinzi yavuye. None si wowe kuryamye hano ngaha? Byamahanga. Nesi na daes. Jay. Mbati. Bahano ngaho utari. Bahano ngaho utari. Ye. Ukumva? Wereke. Haguruka. Oya. Kandi. Mbati byamahanga. Yamirindika. Haguruka sa umurezi. Mukubona mu iki gitari. Abagamo baziye. Jay. Wabonyemo? Ujya ni baba bivugaga. Hano uriya mugabo ugeze hano ni? Yabyumvaga mu mateka. Jay. Imirimo yo mu rugo twe tuzi ko irakora ndetse budoro guseri yasigaye hano. Ahubwo nawareka tukaje kuvoma. Uretse kuvoma mu kanya n'umundi nari ngiye kukoherezayo. Ahubwo mukobwa wanjye mboneyeho umwanya wo kugira ngo nkuganirize kuri cya kibazo uherutse kumbaza. Cya mama wanyu. Dore nashakanye na mama wanyu. Ariko mama wanyu akavuka mu muryango wakunda kugendera mu migenzo ya gipagane bakunda guterekera. Guterekera urabizi? Ntago mbizi ariko njya numva babivuga. Abakera. Ntabwo wapfa kubimenya. Ni byandi bya gipagane byo kugenda bagenda mu migenzo iraho ngaho kubandwa ibintu nk'ibyo. Nuko ubwo yaje gufatwa n'uburwayi. Nuko mama wanyu barancitse. Aba yitabye Imana. Ariko naje gukora iperereza.
sanga ari amahembe yamutwaye kubera ko papa we yaramuteze. Urukumva atari ikibazo? Mama nibyo byamwishe. Mama wawe nibyo byamwishe. Yapfuye urw'agashinyaguro. Ubwo yazize guterekera. Yazize nyine izo mangwa zabase baramuteze, ariko kandi niyo mpamvu ubona mura mbinginga ngo mugendere kuri gahunda, mukurikire amasengesho kugira ngo mu Rwanda ugamba. Ariko twebwe mbizi zo gipagani nawe yadufata twese ko turabona ba pasteur kandi tukaba dusenga. Erega hari n'umukobwa wanje reka mubwire. Gusenga ni kimwe ariko no kwirinda ni ikindi. Ibyobyo. Mushobora kuba musenga ariko nimwirinde ugasanga wa muhungu kwirwa kwidegembye witwa Ruhara abatwaye kuzimu. Ejo namwe mugakwitwa n'amahembe nkuko nyuko yagiye. Zikari byo. Dore bose yagiye asabye urusaragenda ni isaha ntabwo yaragerayo. Ntabwo aragera hano mu rugo. Ese mwabakobwa mwe muragira ngo nzabagire gute? Ubwo nyine natwe tuzirinda. Umva rero. Ugiye gufata kabindi. Uburije kuzana amazi. Papa ndaje kuvoma njye nyine ari kubategereza basakaza tukajana cyambuka amabudoroga kamerekeza. Kubera iki utagenda wenyine? Mu nzira harimo nyabinyubusi mu nzira harimo ibidayimoni ibyo byimizizo mibusi wagenda wenyine. Harya nibyo mwigeze kuvuga ngo hari umuntu ugeze ko igihe tuje kuvoma hari umuntu watubwiye ngo tuzongere kugenda kunyura mu nzira guciza amabudoroga kamerekeza. Yego. Niba ushaka ibudoroga guherekeza reka nze muhamagare turebe ko yaza hano. Budoro, yego. Enda hano sha. Ishanga. Ya vuba. Hano hafi. Nizini. Oya. Lega kwa. Mbere cyane ndikumva naniwe. Lega kwa. Wibaye. Nizina daye. Do. Kisikani cyo nigi. Sure. Ibintu ni biki? Budoro. Dore mushiki wawe hano Aline asabye ko wamuherekeza kujya kuvoma. Kandi nongera mwihanangirize. Ejo utaza guhura n'ikibazo wahuriye naco mu nzira ejo. Uri kunyumva? Yego. Mugiye kunyaruka. Mufata utubindi hariya. Musimbukire ku mugezi. Urumva Aline? Ndabyumva. Byabindi byo kugenda muri kurebuzwa ku ruhande. Ibyo ntibikore. Ariko hereza biri yanje hari. Igihe cyose muri kugenda mujye muzirikana ko hanze ahangaha hari ibisitaza mu nzira kugenda bikidegera birashaka kuyobya ubwoko bw'Imana. Mwanyumvise? Twabyumvise keretse ubwo budoroga we niba atari kubyumva. Sinabuzwa n'iki kubyumva. Tazi byambaye hejo bundi. Dore. Urabona ko wase yabyutse agenda. Na n'isa ntabwo araza. Unabwo numva afite impfunyenge. Nga mahaguruke. Uce hariya. Muhita mufata turatubindi bivuga munyaruka n'amazi. Sana budoroga dani ngendo zawe nje nawe sa turihuta twihute. Iyo turaza binakiri. Tugende. Jeni murana kira gihugu ndeka ngitera. Jesu ni murana kira gihugu ndagitera urabibona. Ariko budoroga wiyemeraga ikintu batari wewe. Urabibonera. Uragita. Budoroga ndiko natwatinda yo. Turajya cyane. Yego. Narabigeza kurusha. Abategeza kuri. Mugaruka hari kibazo kimwe. Wasanga rivuye ndagapfusha bugaruka. Sha. Biye nawe nakasa ngo. Ewe. Ko kiri kunziga cyane. So gukora n'amagufi.